Tala Fou o tala mai Ausetalia. O whase e se le whamasinonga maurunga se whinawa Lucia ina ia tau fia le Commonwealth mai le pule ina o se no whanga o lātou lisi ina mo le whausia ai o seisi o na ofisa fau. O le amatanga o le masina na whaavawe ai le whainga mālo a Ausetalia o iei nei, le whai o se tūla whono e whaelea o ngai nei le lisi lea Lucia ina no whanga e pēna tā ua e whawhisanga i le reima le mauta o le pānemene. O le whamasinonga mawarunga lai le sona whaase e se ai le whamasino Jane Yagot le mata upu lea a Lucia o na e ono tau fia i le Commonwealth mai le urufali le whanua a o whaatataria se aso le mata upu le whamasinonga. O le mata upu le ua lewa pe o na whaeroa le ripoti ma le urua i risi na whaia le rua afe mre valu a e tele isi mafuanga na poloka i le toi whaia i nisi fuafuanga e mai se fo i le teimira COVID. O le vawe o le ngā ioi a le malo Ausetalia tu ina se isi tū la whono fau i se teimi ua sola i le masina lava le nei o whaingo fia i fo i a maise o na o le mau o le malo e ono iaini popolenga tau le puipuinga i le lalata tele o lea no fuanga i le mauta o le pāle mene le tenu. O toe fola le pārbio Ausetalia Anthony Albanese se isi paketi wha militeli e lango ai Ukraine ma o lona tau e se lau se furu miliona. O le a awinatu fo i Ausetalia nisi ta avale tau e fitu se fulu mo le militeri e Ukraine e au fia i foi ma ta avale wha upenga ina e lua sefulvalu. E le ngata i rea o le a ave natu fo i manisi o a upenga ma tu inatu le se fulu miliona i malo au wha tasti e fesoson iai i a au sia mana onga o tangata i rea tunu a o iai lalo o spa i ngā rusia. O sidia ma le ono se lau 5 miliona tala Ausetalia ua mai ona tu inatu mua e Ausetalia mo Ukraine ma o whaeroa le pāremia e tai whama sina lava ma o foina pesosoani whao popo Ausetalia mō le atunu. I le masina o Januari tau sanga nei na o foi i Ausetalia le isi pesosoani o drones e o i le 3 miliona le tau. E lua le leini whaatanoa vai te tele o loo popole i eile whai ngā mālo ma tangata i Adelaide i Ausetalia i saute ina nei ova i lunga le vai ia matele so na hawhianga i ai ngai au maula la tane o na o loo mamafa pēr timunga i lea wha i tū i le teminei. O whaisi umi o to uru timunga i le pito leo Ausetalia i saute ma ripotia lau whaasara lau mai lea wha i tū ua tā ua ave sea uma mai a inga la tane o lato fale o na o puipuinga mo le saunga le mu. A o le isi fo i popo lenga tele o na ele o mamao e se fo isi whaatanoa mai le anu whanga lo na winga a whai e whaatitele pere suawa i timu ma oso i runga le suawa i ma isi whaatanoa ia o le a tele so na whianga. O le tala mai le wa ai tau e le lei fo i le tau i le so mo Ausetalia i saute a lo lipatia fo i le ata atane o seisi vaenga maruru o le ea. E afu ai fo i sapiri malolosi ma isi fo i timunga. O le avaenga maruru o le tau o le ao o ane fo i la i Victoria ma lo lapta i ai fo i sapiri malolosi. E to ono ali iwa pu e leo i le whalamlamena lipa te atu mua na whai eise bevesi i le taulanga whaatau i sini vai aso na tenei. O le maketi sa whai ele o ngā tatono sini le asolulu, na wala awa nei leo e to o lua ali a sifuru iwa tausanga ma le lua sutasi tausanga na pu e nai le aso lawalea ma mōri ai. Ma o fōfua tutu rai whamsinonga le aso sifuru lua o iulai, ai le mai au so e ngā leo na whaia, ma lātou sa i ringa i nisi o whale e wha i North Parramatta, o Auburn, Dundas Valley ma South Granville, lea lau whailo mai o le isi to atolu, e tolu sfutolu tusanga, tolu sfuru ma le lua sfuru wha, na pu e ina e leo i se whale i Parramatta, ma ua maua fo i ei mawhana, ma le tolu sfuru wafe o tupe. O le isi na pu e mai se whale i Auburn, na maua fo i ei se vai ngā tupe i se furu tolu wafe, ia ma le isi e lua sfuru ono tausanga na pu e muri ane, ia olo o wha awau pēr la, ia su e ngā leo. Ma le tala muni, o le li talo mai Brisbane, Reece Walsh, o wha se e sa o lava i le pasenga o wha tonu a le NRL la na mata upu, ina ua mōria i la nā mio wha aria, i le talonga na whaia i nai le Broncos i Gold Coast. Sa whaasala Walsh i tue minuto le talonga le epe o na ripotia le One News, ona o sana whaamtalanga sa whaia i le laufari Chris Butler, pei tai o loo whaia i pefi naunga le mata upu lea ono loo ia te ena i a ripoti. Langolango ina le kapiteni o le au Adam Reynolds, le maua Walsh, e leo le laufari na whaia i ana whaamtalanga, pa mai Reynolds o le isi au sa whaia i tala i a Walsh. Ai o ta ua le ripoti o le whaai unga le match review panel, i le tue ave ane o Walsh e su ina le mata upu lea, ona
e whaisi o ngaonga o whaamtalanga e peo na whita ua ina ma o le ato e ono whai e Iesu su e suenga. O le wha ide o mata upu o mōri aile nei ari tala vau i le tausanga na vane nei e manatu nisi e ono lusi ai lava ma le tele o na vanoa i le lumanai e anga va ai le talonga. Tala nala veideo Samoa mo le nei a songa fua.